God is good. All the time. All the time. God is good. Tia teman suat punyu jing ma Yechiba. I would like to request all our brothers and sisters, all who are here, to come out of your place. Nang suat punyu jing mo bungay nga teman jana menga, teman kung jana menga. No, teman jude mongjang jana menga. Kawang den tisho teman. Okay, I request all the brothers, all the sisters out here to come in the front. Sab manu bi pagade ulau de. Ivy, join us. Ida Ivy. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Counselors, can you please guide? Ivy, even the youth executives can join. Even the German executives can join us. Ivy, good noy, Ivy. All the time. And all the time. God is good. If you are feeling shy, you are not in the house of the Lord. Because it says, there is joy in the house of the Lord. There is peace in the house of the Lord. There is love in the house of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I mean, sopi, taman, jam sa yup yang awang hayo. Let us all pray. Hallelujah, shauba yin kawang. Ibang kami iyatay kawang na taman de. Kadong nyo singay ngagpay sakpu yok hasibu hayang bay na taman de. Cha sang cha taman de mui heman ko. Nang taman de fabu mo na nang minyong yung fabu. Yao ilakbe nang chao kumsing me. Nang yalan ushanay. Nang de magdiswa de lakching nang yum nang au sa lakching na payang unang tumande nang a John fa wo kuba ka siu hinik takpo kaya nyam mo mong siyang nitay mo mong siyang adaw hanang unang adaw nang manda nang chao ng pa nang aya anay pa ayang ko'y hongli mo mong siyang nang de magdiswa de mubu nang sing na lakhubu hadaw mong takbahi hadaw angan nang adaman na siyang daw fa samuwa nang de magdiswa dong nang au shining awan da den yuching nang show ya ga mai dong pose nang yak de yang u show he ba ko ang mo bana fa yop nang hayang mo duran se mo ba na mong you. Amen. God is good all the time. Sama, oh si menarah gambar raja yang maha.
good. All the time. All the time. God is good. Are you here with us? Are you? Can I see your hands? You're here to worship the Lord. Come on. I'm here so big for George over at Clip Crew today. Come on. Praise the Lord. Hallelujah. We sing Nokpu. Everybody join with us. Can you raise your hands if you're happy in the Lord? God is good. One, two, three, go. My state is Missouri. That is been you have rescued me. Sing it out, Jesus is the light. Help the cause.
Manabi and join group. Come on, let us all join from the Pichide Stop Manabi. If you are here in the church, boy 43 years na se. Boy lagan ni Jide kiman jujut ka na se. Iso lagan nam uja guru ay. Outside bra, outside student gan kiman hay na se. Ano tayo sabi no? Woo! Outside student gan. Arasin na nay. Nange whole year mon bisi miss kuri tagi se Ivy. Aji mon ekilo join guru Ivy. Hato otai se iso bra tikilo se. Yate Ivy day. Ivy. Aro station de daga youth gan. Kiman jun join guru mon ase Ivy jaga bisi ase. Aji heaven de jawo ko litu khane jawo ningi. Apni do kile Ivy isola nam uja guru. Ali busong hospital de naparu day. Bimaro apisi de naparu Ivy. Outside student gan. Apni gan join guru di mon ase Ivy. Otai apni ang miss kuri tage mon youth service de na. Aji ado lokai kena na tage wo Ivy. Itu pal chance ekta dia sire apni gan ye. Ide hat otak tu kutte arai ko tumu se. Ivy. Kau mai mansi aro Ivy. Ek par jam guru mo gan. 43 years below kiman na sob jam guru. Hey, 43 years above kando boy wo pare. Hey, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Aji eklas bukan ada baru service. Aji tu devotional aja. Aro kali sampai kau berdoa. Ivy. 1, 2, 1, 2, 3, go, jump! So jump!
chara no guri de praise Lord hallelujah gibi. Isor ba pal life dise khushi bi na pae na. Praise Lord hallelujah. So manu ekbar kalau deh. Itu kan nila tak kau aja tu. Itu kan nila tak kau. 20 kgs itu pala laga pathol taki na. Itu bukan di sini kyu ah. So turn guru deh. Right there. Right. Right there sabi so manu. Aku dikat ke kuah semua. Right there. So manu so manu. So manu kan sabi. Hello. Sa teman muilan. Dau mu chimpu muilan na revival hem lok katalak. Okai mu chingmai lam linga. Long muilan u yonglak kayang kang selian okusen na naikona yongkai. Hem muilak chuna hingau ko pulan. Au yen ngonang si sawi tengai kai. Teman cham se yu pe pagya yang lok katalak. Ko that di tengoi se teman atu ke hem lok katalak. Kawang teman hu umlak chana hayang lokalai wan de chau ya teman hu umlak chana teman yu wang yu ngui pu kawang ne pan phai kawang pu chau ya angan wong yu ulan cham sa yu pu pagi hayu ya saya le chau sengayen kau pa yang ni yelak mi yong pala lang yelak mi yong pala mi pa kami sau yelak wan nang chau ya woi pe pe lokalai dala adau ban nang chau ni chau man nang wan dang so kala yong kai Adau nak kau kumci momen nak kau jahat apa? Awi kata tu adu kasih malam, adu kasih jahat. Mungkin orang pernah terkei. Nak kau jahat kaya, mula dengan ini. Adu lokal lain kawan tu. Pakai jin palan saya mai damsi. Tunai mungcang palan tunai mai damsi. Adu hem kaya, jahat. Mai mui ma tunai mai pa damsi usah. Hem lokal lain tahu. Adu menyuci. Iyan yang sana panpai. Nang apa jauh ya angan mong juga. Nazareth Yesus menunjuk nang tolong siapa nang muat ya. Amin. Over Yesus Kristus Allah. Iyan mong kuasai. Yesus sama mengkembang. Iyan yang mau menang. Baik. Oh kehina.
nang sipsi jine minyong panang ado nang mikisiwa lokalay buhi bak esay nang awe tabu jine minyong panang uba nang sipsi kaya ya toloy may guyakay ayangan nang ngaw chaya toloy may solak na wong alayakay isumin me nang sipsi jine minyong payo puy tulan na sa upa ng mga iyo amen. Tai dem de man de wan de yang olan pa bungonang hadau ya yang de khong ayu pui bak ya hu bu jin se tau awang ne hi bak yanang taman de ya ngolan pa bu hake pa ngonang bo petro atma braji do ami khan lokal revelation ti ase etu poila moi ko bo etu ko basudi ami khan sopi ekilo ko prathana koribo Togai dawa hatogi nangi number chame Konyak katok te anio wak lembo ayong anio pailak ngonang sinangi Kawang de yaulie yijibe tamane ide nyamha Katok wangdang lengai buba kawang tok te kaya alaw awo yenang Togai hatogi bu kong kumbua kawang singnang kawang yenang Kawang da obe yuplakai Kawang a bangbu tembu ma bu damane singa bainang Togai sao hangiba wak lemlak china se ngoya bai pailak sure tingba ngonang sinangi Togai hadaw gendang mo yallaka kawang jasinga yau Togai konyak katok da daw pa wak lembu ni se pailak ngoya bai kawang nang tinyang pau se number jama number 2 me Yudlan hada wak lembu me anio mabu mayalak lilak ngonang se hadaugi ngonang ge daukai hadaugi bu du manawande idun isna jangjer duk noba kedi lok noba kedi isur samne di aibi ble isur brahmi kan loko koyasri daukai deman is songde baiha jalalan yudlan Sa nang ayong may ngonangge sa nang yibo hangaw laka asing idya khore jale kilok population na jane konbi na jane tawgai hadogi bu adu yaulak chne kawang songde taman baiha number 2 sibu bam taw number 3 sibu ma number 3 sibu ma Kawang sau sambalan, sau sanyulan yut, tang semlan dang me auyen sau sanyu, sau sambalan, leadership ya ngonangge, noman leido pada yong me nginangge yang biyoy, noman juben yeleng yijau si nangge, hadawa tawa yising, anyo toman kaunsalan awasing, noman baibu semyu sambalano yising. Hadawa nangai singnang kawang singnang Tawai nang juben yeleng ma hadogi bu mak amyang nang juben yeleng ma daw lek yang open amyang ma nek yang open amyang ma kawang bade phane phado kada ying yu buwa kawang nginang ja Tawai hadogi bu ngoyang tamang kawang sau sambon amyang ma kawang mong ahalak number police bu ma kebishem yutlan kebishem tangsemlan Hangne odage sinangi kebishem yut tangsemlan yut kan kili photani gurase ble goyaso dusai ko korana kili photani gurase inagi hangi ba jingne iya ba asing togai taman kawang songda belak na mema enenya lak wong bongyang togai hado kawang ngau kawang ya ngaulan bali hado phabu hado amyang yibelak jingne kawang de
ตะมันเนี่ยพันพายุไปปักใจยาวนั่งกีแต่ก็ number จ้าคนยักษ์ข้าต้องมาวักเล่มลักอิทยาบี landslide บีชิตังor ให้เลี้ยสิไว้สิitu karni number 2 youth kan itu wak lembu ado landslide di bishi itu jogam hopun isna noile muripun isna asade itu karni prathana kori bi kwase number 2 3d youth laga leadership kan kimanjuna se leader kan dakan laga do mukti sabanai sailedo bisis palase olebi dakan mukti kiba ekta do ase itu sabaguri bi play kwase itu sabaguri kina isur samne di be aibi play kwase dei itu kani prathana koribo number 40 kbsm youth kili photani kuriase play dusai ko kotana yati khali do kota koina se itu du giase apuni moye jane itu kan sob to logina I'm going sopi 1 kilo prathana koribo taman moilan jamsi bayo Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Katok wang dang leng ba ka wang nang de min yong yong pa nang. Toman de kendeng dam lak chang se. Oba nang hangi ba ya ngolam ba yang gi min yong bo pa boy. Konyak katok wang gon de yelak pa. Wak lem lak ngonang se nang ngaulan saudam pa nang gi. Oba min yong bo pa boy. Hado wak lem lak mo po ka wang nang yen pa. Hayang nang oba ju so bo pa. Hado ni sa wak lem bu yome. Yelak ba konyak tang semla ma bu li lak ngonang wo ba ji so nang ya ngolam phayeng ge tau khai ba nang konyak halan li ne ta ta mo o yong wan ba ka wang konyak chalalan tau pa me yai ne ta lam li ne ta ta ma ya ne ta tam ka wang nang yen pha ane o ba ke be shem wen yu we ba lan tang semlan au ye no ba ji so wen yu we ba lan ngonang ge iman chu ban ye lang yi chao ka wang ba ji so hadawa 이 하양의 야생낭 다가이 정말 남랑아 하다기 뭐야부요 애명군양아 낭 송대 멈서 벨락전에 가왕낭아 도일랭아 담파 아니요 바지소 번역 땅sem란 개비셈 땅sem란 항내 오다기 세 가왕낭 ngau 항이바 파야베 오바 하다와 도만 근등 몽달락전에 낭아 파부 ngau ng오나 다가이 바지소 에네냐 양아 마음세 낭 송야마 벨락전에 가방 나가 도일랭아 담바 디야 ngainap ngaya mong manoy obajiso kebishem chalalande 가방 나가 ngau 담바 ajaw bayen kawang nanga dumando bajiso gandang lak ngau hayang o bajiso 가동유도 항연 바일ake 항이 ngailake 가방 나가 amus laime saudandawa hibalande ngaulan panang jasebukie 나 ang이바 saudan ngaulan phayangge hadaw jine nang demenyung phanangge 다가에 하다오 다가이된 하다오 리마 망몽락 바일락 상시 되다 바일락 오 바지 사다오 리리 공고무가 왕낭 야다이데 바오세 개비셴 당sem란 개비셴 가달란 당메 낭일락 바오데 강바오세 낭무부 십시 돌로메 유입난기 오바 낭몽의 예 아멘 가오모이 망가 Mulan nan mai Wong Sim Phabu Tanyi Bu Youth Revival Speaker Game Director KBCM Yompa Social New Social Balan Reverend Apu Palan hayang Chimbetabu Christian members Amailan Mulan Hado kibu hibak mai ayin mai muiman tambu kawang bade minyong faha ilak pa tuman sa Revival taidam lim sibuwa tuman chone talang onang tawkhema yui mongchangma adu taidam chingnai yopetan keu se chaintam nang tuman adu program chone tai tau highlight na mengening taidam lim 1st August Saturday anpong chimbu hipak 4 p.m. Kembu hipak worship team Soching Wilak channel chingkai program secretary KBCM Youth 2 Achau Lai Iyang Yuplak Nyuma Yeli So New 3 Hemlock Lak even Nyainau Manon Evangelistic Committee 4 Kawang Ngau Yai Pailak Speaker Aduking Onang sa tuman worship team lande Minyong Fanang ane tuman program Chonetaiha program number 2
อาเจ้าไล่ยังไงยุบลักยูมาเยลิเศร้าเศร้าอยู่ tawa yup ai ma achau lai ha ke e kene korosia bonglem aleng pan manga me bu pan ma nyit ngoi ye hayang e krista ching mai hang hi tang dai numan o pim cha ma nyek tau ba numan mong chang ma ang ne tam tau hayang e numan e minyong ngo tau tuinu ki ye krista ngawa numan mong chang ma ang ne tam tau kun jong asai ma cha we cha phai to lai hem hayang e achau hem hayang e ya ha voi bai bu hem phai hau wa hang ne tam tau hayang e numan mong chang ma minyong e ka wang de lok tau hayang e ngang ma chi ya tui me chi ya numan e hang hi ling lak e yungwan ba chi su min ma asai ling tau hayang e I ka ye apa ka wang de minyong bu fa tau atau ka wang ang tau yop kene ya sanyali sipsi me kim yenang wang hai nguye kana ang bo atapa ka wang to mana yopatan bu hatau kibisiam yul le bai ben taitem hoba lim sibu barang wo yanang wo ya pa ya tambu ching ne nang de minyong fanang chao ba taitem cha phai ma cha se hoba chong ba mo wo yang ta angaw lak lok lai lak hayang nang ngaw ya apai lak sai me nang okpung ine tam fa hayang upa pang nyu halan to mano nang ngaw cha ye mui he mana ya lak ching na se to mana te ye ta bu chu de ya haya kai I he me ya ha ma to ho nyai au hi so na ya tam ba wang dang ka wang ha tau tai tim ma samai bu tai tim ne hayang e mui he mat bu tai tim e yong cha ne me ang tam fa o se te ya ta tim ling chu na tai me wang dang ka wang de min yong fa yang nang me bu wong yu yang chi sum me yom nang tau lan stai dang upa nang mong yo amen Yobe tambu yu sausan yu the minyong fanang kawang enang ayende ilap pamuy manfa. Sa program number 3, Hem Loklak Nyai Now Manon Evangelistic Committee. Mui landa an mai awang na hatu ki hip hello hatu ki hipak amai en mai fa tamu awang na kawang pada minyong fanang tia tawa jamlui common naming bu hem lok lang onang trust in you. So if you guys know this song, you guys can sing along with me. And as I sing, I pray that each one of us will be encouraged to place our full trust in Him. Letting go of every single dream, I'll lay each one down at your feet. Every moment of my wandering, never change.
naming amay loketambu nyai now te minyong fanang nang ngayon hay nang tuisyo de kawang ilak pamoy manfa sa revival counselor pache aton de hibak etnam nang. Mulandan mai. Praise the Lord. Hallelujah. Mongmaya. Revival baby de mongmaya. Kusibai na nabai. Ajing ha bong inang. Moi bi bisi kusibai. Tawo yonga mongmay nang kawang de minyong panang revival ge ami bi bisi kusibai isor gi bi bisi dengs aro mola kamis nudun gi bi bisi kusibai asde gune de bi chanai de asde. Sa do ngau lak tau hibak ya buat address neu tamengwa mong tameng hibak te changbu khaime ajinga yulan de hengbu ki chale ane ayen sagi chale dawa de ke ngau lak china dawa de ke yongunang yulan mabua maya wa de ke ngau nang ado ke tamanu nakamisma ngau lak china ajinga wa sa de ke ngonang hayang boy hanggaye imana seongbua nakamisma changau ge sa ado ke request bu nahalan mangunang bo teman kunyak nahalan khaima kunyak ngau minsingya lakchingna teman kunyak ngau ma ngau hunang hayang boy imana chainang hayang boy apong ye dawu mangunang taujingna jingha tawa english ma ba yang ngau lak hayang boy nakamisma tawa dawki jingha ni dipit janga dawki ngau lak china you request ni meng ba daw chaina tamnang awang na daw ngau taheba sagine kawang ngau cha dawki ihunang Psalms Tolayem 37 verse 4 and 5. Nang mongmay yungwan ba may yamdo hayanga iye nang mongchanga hangi yahu yaphalak. Yungwan ba de nang nyingninga phado ide atinglak ya hayanga iye nang de jamphalak. Yulanda de ngau bua nang mongmay yungwan ba may yamdo hayanga iye nang de nang mongchanga hangi yahu yaphalak. Yungwan bada nang nyingninga pado ide atinglakya hayanga nang de chambalak. Bishi balbra Psalms 37 verse 4 and 5 the Bible berlikya. Ami kan bishi balbra dikhi bole parigna se chani gna se apni laga khushi do isor laga hat pra bisaribi apni laga mon bra kidu lobole mona se sob to isor brahi dibo aro apni nichur surrender gurina isor laga osore aibi aro apni ki isor bra modo tibure Bible bra du goina se dia do ngau hubwa nang sa ke muni mengama yonga sausi lagaja jude mungsang lagaja sapu yaban pai lagaja ajira di ami kobul munja do youth apni ikla pirai se isor do loigina pirana gushikule apni thuk aibo andhera de hudai din chugu bani bra thaki why kile moi du goya se ek din ami laga life pi isor no loigina thakia ho moi de bishi dukte thagishire bishi andhera de ami laga life tu thagishi hudai din chugu bani bra mi thagishe baba malaga kotha na mani gina isor laga kotha na mani gina thakia ho moi de ami laga life pi bishi tuk pra thakia laga idu khatar bra desto mani ami kobole mona se Kidia amikan papa ama laga kotha namani isor laga kotha namani laga homoi debi amikan pungji jai. Kidia isor laga kotha namani wo amikan piajis khawole phoi nukuri pia rasta de pirawole phoi nukuri pia manu hobole amikan phoi nukuri. Kidia amikan nisa pani khai jabo manu bra reject kura laga homoi pungji jai. Kidia amikan isor laga kotha namani itu demde nichor laga life andhera de amikan pungji jai. Itu nimde aji katabra ami kobole monjado apni kundu wala way to choose kurole monase phalna pia pia de tagia demde ami laga life to nisa pani kaina tagishe nisa pani kaina tagia nimde ami chor group lo lai jise misa kobolo lai jise manuge thoka bolo lai jise kidia manuge thokai dise kidia chor group kidia misa kobo hado hebak ma kadalane ade ngaume ngaula kongai nang kidia moi misa kobo manukan amige mareule laga suggestion bi pungji chai itu sob to amin ni coba bisara bra. Hada wang ne kawang ye ya bucing ne. Amin kundu jagade perai manu bra amin ke chor mati phal nam ekta. Amin kundu jagade ai khor laga saman do rakhi bire aji itu chor ekta do perai ase saman harabo gina khor manu bisi phoi. Amin ki laga nam kunda ase tago ase. Sadigan
Kida ami ekta happen no kia sugule ami nichor laga sadi ge ami mili ule cha homode moi sadi laga nam lugina ami matise holy bi ta laga parents kan bra nai de ta amila sadi do room de thagi na ami ge nai gushe why moi na he bole nimide edu time de mula mon bisi bigaise hayang boi dawa kada mengne mengbujina hado mong te yatak ane kada amene yemeng o Pia manu ishigule manu laga nembi amige iman nepikai. So manu bra amige reject. Manu laga time pass ikta nimide ami laga life to degishide. Time pass. Kundu jaga de group we udu jaga de manu laga kisa nimide ami laga life to degishe. Phal manu noile kunbi biswas nukura ekta hoi jaye. Sadikan brabi haside. Sadikan brabi sab nukuri de. Ektin ami bishi ekta fine do ami baishe. Ami kungin namangi, ami laga best friend na siguro na mo bisi mon dangor bra, mo laga best friend usuri jay na mo. Bisi tayo mo laga tuk to share gurisle, mo gyalo mo tut kuribi ko na. Holibi tayo bisi mo ge piha ko tayo gushe. Apni gibi hat na inigi, apni bi manu asudo kamawi na. तो योंग सब मोय पिसी कांदी से कांदी ना कुंबा फ्रेंड ओसोरे चाहिए ना मोय इतु मोय के मोला बेस्ट फ्रेंड तक प्रभी इनका कोई शो कोई ना मोय शेयर गुरिसले ताखान प्रभी मोय पिसी कांदी ना शेयर गुरिसे वाई पिसी मोन ने बिगाइसी तो सदी एक तरह ना कोआनी मिले होले भी ताखान प्रभी आमी के हिसाब कुराना है हे आजी अपनी पिसी निसासो चाहिए ना इन्हें खुराई जबे कित्या भी निसा बनी खा मनुगे विश्वास नुकुरे Kita amigan phal manu nobo kun brabi amigan ki hisab nukure ektin ami nisado khaise hole bi kita wapas adem de ekta manu laga life ekta hwani mide pani bias yo ngai yang lebo ja pani bias bishi lagise itu dem de pahade amila sati laga phuini buhigina pani mide phuini pani olop dibina kwa homode phuini ru jaigina chokabra pani anigina amige khilaisi de moi du pani ekdam bhalbra itu pani ru khaise Puni bra itu kap rakhi bole cha homide chokare dalaga ama buwa paigina itu eman letra manuge eman phal kap rakile pani ro khilai sigina itu pachage thapor mara honi side bishi monne bigaise holibi nisa pani khan na charani mide manu laga nembi nepeka hoi jaye nisa pani kha manu ekta hwa nimide manu laga नेम ने पिखाए पुट्ठू बनाई दे ब्लाइंड बनाई दे अमेगला लाइफ ईश्वर ब्रा कुन भी इदु मनु दु चेल दे चाबी न बनाए ईश्वर ब्रा इदु मनु दु चोर होबी न बनाए इदु मनु दु मनु के थोका बोले निमिदे मिसा को मनु निमिदे होबी दे ईश्वर ब्रा कुन के भी न बनाए होली भी आमी खान ब्रा की दु बिसारी इदु पाए ईश्वर ब्रा अपनी राम खा मनु होबी कुंडा होबी फोन एडिक्शन मनु होबी ओपियम खा मनु होबी Muduram naga itik manu hobi Isor brai naga napanai Amikan ekta supari khaigina suru kurabra tawai laga addiction drugs addiction hoi jai de ami pandu nakhabo holibi idu pan phitore thakia supari ekta khabo goina idu khabra ami dujun opium laga addiction hoi jai piri tukra ekta bra ami dujun nisa bani laga baba nimidu hoi jai kidia nisa bani hobo chor group lo hoi jabo manuge misa ko bole laga mon aibo manuge thoka bole laga homoy pungji jabo kidia idu manuge thokabo manu laga mar kha bole laga situation ai jai manu bra reject kura laga society bra philai dia laga idu homoy pungji jai kidia idu homoy pungji jabo nichor laga life te alsi wa laga situation ekta pungji jai ami laga life idu dunia re ki kamasna idu isor bra dian hoy hadawat man jambu hadawai tau buja tau jing na yulan de tia tau ngau hu bua nichor ki bisari idu he paula se tau jing ne tia mabu revival tini mabu revival ma kawang sagi mabu yaha sagilan phabu tamana chainang itu nimide aji yede kimanjun kepisium youth khan yede chama wegna thagia ase ami khan pia laga rasta do nohe phal laga rasta do chunibo kile ektin ekta homoy de ami laga life pe pahade malik na thagi na pera khuchili laga kutta ekta nisna mola life pe thagi side itu time de moi bi bhabi side mola life to itu dunia de na thagili bi hobole thaka mola life to chonom nukuri bi hobole thaka
holibi moi kitia isor do loigina itia bardo moi laga life to isor ni mide gogina kitia surrender gurina ishi isor bra alak sign guri dia manu ekta ase itu nimide ami kan isor lo te bera nai gushi gule do ekla hoi jai kitia ekla hobo ami kan modut kun gibi mangi bole na pare youth khan tia ta hunga ubwa apni laga sati nimide jisu krista do rakhibi kitia jisu krista apni laga friend nimide rakhibo baba amage share gurule na para kotha isor ge share gurule pare de ami la monduk time de ami share gurule manu thakia nai sati thakia nai kile ami nichur pisara nimide sob manu mugi charisido agire ami guishe modot mangilebi ami olda hasai de holibi kitia isor ge ami laga tu kuishe isor bra ami ge pachai dia laga sign guri dia laga life ekta ase to jine youth khan class ekta do phangi jabi jide kiman join guri libi kom guri libi tagido ase de to sa kawang ya yenga ya sanyali kawang tuiling yang ta hodo ki kemnang hayang boy kadong yung mai kata ne memu jingne hibak cha ma tau te na mo hibek ta takido asudu na go yulan ina phal lo moi brai isor lo ingna cha do bisi phalbo kitia ba moi regret kure you life brai moi isor janing na thekili ki man mi phal to jingne phal moi phal time waste nu guribi pia rasta de beraile hodai chuku bani kandia laga tuk laga homo he lok pai holibi kitia isor lo te berabo hodai din khushi asde itu nimide Matthew 6:33 de kwado frost to isor do bisaribina apni barki lagi isor he dibo gina ase itu nimide pia wala rasta don hoy holibi phal wala rasta do itu revival ber choose kurina ami du junbi isor laga asol pajao bude goina itu janai dia ase ami kan sob ke isor he bless kori dibe thank you Uji nang minyong fanang kawangau maya fanyange ane yui agent saki iyange angiba teman yutlande heng bungau itam yangki yang minyong fayapai ane nang agent nai nang tuisyo jelak pa kawang moy manfa sa teman program akimba taidam ngonang takema mulan ningne bu fayichi ane mongsui bu fei yechi hayang boy mongha bu fei yo bu fei kawangau chai oklak pane tuma do ke yo petanau se ado chane damnang ane sa toingo bu tai hibak ase speaker bade fanang Kawangau cha tu ki inang Matthew chapter 27 verse 4 Hayang e amyang yenang bu yi fan pha bu kaya to anu lengyanggi Hayang boy imane e tumande hado hanghine hado de nang nying ke laya Verse 5. Iye ngina kumjingme shipedo yang tai hayang i tai yui ning ke jote li atau ngau chang inang to kaya to teman anu kaya teman mentality teman anu kaya teman chilo toilak nang anu kaya nang chilo toilak sa tau maya pande tea tau akang awlak sequence maya atai bu tea awang na pay bulan jeng ne obaya nang ayang bui celalan menya tinyi anu tea pay bulan jeng ne atau continuation ne menglak ayang bu atau hangi miss ne mengyang ki tau kanda anu le i buyok lak hang ne
hangi tayang ki okay teya ngai nap ngaya hado lim hai to ngonang teya teman jingne akampa revival taitem na ngonang ngai nia devotional na ngolak ngaya bua conclusion nai phalak teu jingne teya nang jingne kawang song da pailak ne hado hipak amai changonang teu jingne moi la ne yoy juda ya kawang song da ya pe teman jam siupa ayang anu kasi chang teman jam siupa moi la nyong ayu kasi kawang ngau ye chai lak jingne lawang bu mingoi song bu ota bu si buano ado kawang ngau ye chai lak jingne mong chang wan bu te ota bu si bu ja kawang ngau ya teu kai ado ota bu mong chang ado khom ka bu ya te phase teman kawang tiupa ayang anu ya chang kawang nangau chai lak wong ataya kai se moi lan jam siupa wang ayu tumanda kan boyen kawang nang yayang sipsi jingne upa nang de minyong fa nang ge sa do ba nyu jingme o ba nang ayen ngau saki na meng ning kawang ado ba nyu jing manu kasi sadan kaya pokonobu ayang kata mongjang de tadan ye bubu mongjang ye bubu kawang nang ngau ye chayu bu ado kasi sadan anuya judai kan mong kong kemuyan do shat jisumin macang atam nang ado mongjang wan bu ado otabu judaya oh pajiso ado nang ya tai depa ado Lucifer ado nyejeng ma kadalan mongjang takap ponyang tapok jisumin mengau keng fanang yando ado nyejeng mu pok buya ning nai buya nang yando Nazareth jisumin me changatam nang ayan wang dang kawang mongjang nyai sama nang song da paye nang au chai lak chinen nang wong ya kai ya chau angan wong tuman mongjang li mana tamba nangau ilak jingne chupan yelan nokpupa nang chao tamba se jisumin me wong yue kasi anu ya chang nang de fan fa yu pui tolan se upa nang mo yu amen mulan sut ke teman mabu anu yang gi yang hadau anu kaye teman mongjang teman judai teman cilo tui bungonang hayang boy teman yising hadau anue teman judai teman cilo hadau tui buat teman yising hayang boy hadau effect anyo hadau action nang jing life me kasi nang judai tui bunameng kama nang jing life me oh pio kawang jing ne mikti siwa tamu bu mong jang yang ngai lak hang ne nang judai bon te ngonang ayang nang jing jilo kong kabu kap te ngonang hado jilo ye punameng kama ayang jilo me kawang jing information kawang mikti siwa tamlak kawang ngau judai te ye pai punameng kama saji teman judai amang na ngonang hado amang ming mau puki teman judai po matai nang dau jini yiteng bu judai yiteng lak ayang amang amay yising lak ngibu kong ko muda woy lak ayang chay bu kong ko muda ting lak ayang hado may puna se yo onga Bible mistranslate na meng lak ayang hado ke kata te sanguna tambu hado ya meng tau maong bungonang tau kay mong lip lak kaya malaksi hado matong bume teman yalak jing ne teman mong lip mong chang mabu judai mabu ayang jilo kong kumbume kawang ya yang mong lip kemenaksi teman kawang ngilak hadau kawang yang ngilak jeng ne kawang ngau mong chang de ye pailak jeng ne teman de pokpu hadau step cha teman jilo me teman ombu anu kaya teman jilo tuinang nang ombu anu tau ombu anu kaya teman jilo tuinang tau jeng ne fresh mind teman daya paibu judai alaya paibu hidai yenang bu ayang hangi pat lam da tai lakai hadau yesing ba kusi de kembu ayan jane teman ngonang tau kai tia teman moilane yoi jilo de yo onga tai le ayang evaluate ne menga ni journey jalaga conscience ni journey jalaga brain ni journey jalaga mind itu mokan operate kuru aji दूसरा करनी नॉय अपनी लगा लाइफ अपनी ला ब्लेसिंग लोगों निमी दे इदु न खुला तक ब्लेसिंग ना है वो रास्ता बोन होई कना से इदु करने
Itu first mohon kuliwala lagi. Aji healing service lo time de bisi jun phal hoise. Aro pusung din moi koise yete laga wire. Idia kunuba fix noi kana ase oili bi half person kanik nemeng yang ngonang. Hadawa yutlan no man tini pu revival me moi manya bungonang. Ayang nang tokale do nature laga spiritual life te check kuri sabi de. Yete sudu wire kan itu chuli ni sina porta thagado half person do kanik kuri kana ase. Oili bi half person arubi ase. Itu sob kanik kuri dile bisi pal. To aji healing service lo time de kimanjun heal loise apni la connection idu abo. Kimanjun isola blessing loise apni la connection do palobo. Kimanjun pap sob sikar kuri kana pap charity kana halka bra olay ase apni nimide ase to achaw ya connection. Hadawa nang de payengonang. Ayang kada tam to mashoot pala no man yung may singonang. Ayang boy. Hadaw ota bumong jang anyo ngonang. Ayang hadaw ota bumong jang sa aw manep. Ngayon nga teman so tailak tayanoy nang mong jang ye punameng gama hadaw revival na nang jingne mayang kau na yemeng lak. Tokay teman nang umpu anue nang jilo tuinang se hadaw ma Bible kaya hangi sakipa to hadaw ilak. Ayang hadaw yoy jingne hadaw. Ayang ya macay daw. Mingoy song bu, to nyay bu, kawang aw ya bu, lawang bu hadaw ya kong kabunang mabu. Tay na tam daw. Daw pay menaksi nang kawang Judaya hadaw wang tawlak. Daw kama. Yoy yan Judaya kan mong ya yang sut kay sa daw inang. The word of God commands believers to actively kill or to put death the mindset of sin. Nang Juday me anuya ong hadaw anu Juday mong jang ngobu hadaw jiloa nang tuy daw actively sinang kaya to me English ma actively yung akanya ke yung hanya ke sangnya ke ling buat daw di buhay daw kay nang jilo mabu anua tuy daw sa teman de Bible hadaw inanggi. Hadaw tuilak jeng niya. Kata may hoklaka. Yijima teman singay ingin na saklaka. Yijima teman may pum. Daw wong nang buhay to singay man buhay sa oklaka. Yiji ayang buhay ka oklak. The word of God. The word of God is a word. Yang law ngonang. Hadaw yang law kaya oklak. Mabu mindset. Ajibi biyan na bawi. Yutkan. Abuni kan labi si mindset tu itabi bonoy kana ase capture hoy kana ase itu khuliwo para nai gole na nang jingne hato mayang meaning yan nang lakachayo tau kay hato epatamunang when sin attack your mind unrepentance or fleshly mental attitude will grow and that will lead you to spiritual death nang jilo me kawang yan nang ja ayang nang jilo me tawangi de sangnya ngone nang jilo me yom nok tai bua meaning yan nang jilo me tawa yu pu yo bia buangi wongpong hasin yo pude taw yo pude ye chan bua kawang yan nang sen nang jilo pon na tai bude yan nang bu ayang ato juday wan na tai bu na meng kama nang spiritual death na meng lak hadawa next step ngonang ngay nihan nyo nito hadaw ngawlak obe teman jilo anu capture na mga teman jilo tuy lakay hadaw jilo tuy bukataya yaha tuy lak hadaw next level da onglak ngonang hang ching ne juday ma ading lak puyo ok pujing ne hang ching ne kawang ngaw yaya pujing ne hadaw anu mabu mong yelipu pujing ne hadaw teman mentally ma teman jilo ma hadaw repent na yamang hubu hayang may tuisaw hadaw siyong sa chonglak hadaw ope chonglak ay hadaw chongbu nang jing spiritual life replace na menglak hayang hadaw ope juday ma wantay mong chang yelipubu juday ngaylak ay hadaw nang spiritual life overtake na meng bunameng kamasachi na nga yaha me ye chonglak
ayang ataw yaha may chong bunamen kama ng spiritual liyang ngonang. Muri kana ase abni la spiritual life to. Ido uthai diwo lagibo. You need to turn away from wrong desire. Pap te mo khala sugubra bisi attract hoy. Aro itu attraction de abni mangsudo hotai itu bra tani kana abni itu osorte na jani kana pungji jai. Abni self control nai gole itu pap jaga da abni kita pungji wo abni la spiritual to tate khotom hobo. Aro abni mon putli ho nai abni repent ho nai gole tate forever karne abni muri bole ase. Muri bole ase itu do thamali kotha nisna nalobi dei. Muri bole ho abra ko ase. Aji moi abni han ke koise sikin tet. Itu sikin tet abni ke lok pa bole ase. Itu nimide ke bisham yutkan. Konyak yutkan. Muhan mon tanoi na nadakibi. Potani dimak narakibi. Aro dimak bisi tanoi kena repen obole mon noi kena. Nadakibi dei. Time iman nai. Isor chol di ayase. Kita isor choli aibo. Muhan ek bar rukibi request kuren na paribo dei. Moi koi ase. Kita isor lagati naibo. Abni loi jawole ase. Kita isor abni loi jawole sida aibo. Sadani gange farewell la kotha kole na paribo dei. Ma papa ke farewell kotha kol na paribo dei. Mura tainde awas ek tabi no laina. Word ek tabi na koi digana. Ni chobra morom kuri daga pacha gange kotha eku na koi na muri ja ama bisi asde. Papa bisi asde. Isor bra dia oxygen. Itu sas abni ke thakya time de. Isor osode khumai kena ai lobi de. Pranam kuri kena isolo de. Namruta hobi de. Noile abni la dimak muri jawo. Kide to muri jawo abni nimide spiritual death aru pawo. Idu ekta sob ina grow isikule. Abni laga pap nimide isolo de suppression. Dur roi kena alak hole la tinaiwo. Bisi kandilibi meaning nowo. Aru bisi abni wapas ay bole mono libi meaning nowo. Romans chapter 8 verse 13. Tama ke inangi. If you live according to flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the mindset of the body, you will live. Ano ke inangi tama? Nanga may among bu may pumamong butoy sa me ngo punamen kama nang chilo me kawang chingnen nyoy yenang ayang ope ato nyoy ching yenang ba nang wa ke me may among bu flesh desire matay lakay nang lilak you will die ato well English ma ato well surety kaya ni ako lilak tao de ibu kay mong yilip kama ayang kawang pay yaw ok punamen kama. Ameng ya chan ka punamen kama. Temana hay line bugay. Maya mong butoy sa makemande. Ay maya mong butoy sa ma. Hibak sayong sa winwande. Nang kanbu simnyu simbalan pa hibak sayong sa winwande. Chiso pi wilak. Ayang yuplak yatay tawlak. Lai ilak yatay tawlak. Hemlok pute yakanlak. Chiso pungaw ihu buchude yananglak. Ayang atome chimangobu. Sa aungonok katatama. Yui simnyu simbade. Ekdam funny garni banay ka na sa akan tagiwo. Pisi tangor pap asde. Dunyare sop laga pap to kumay diwo parwo. Well bikon manu Holy Spirit logo de against kuri. Tayo forever garni muruwo ko asde. Timakte isor laga atma nimide chakara kibi ajibra. Kito abni laga mind de preoccupied na miyang yang hadaw sitting maangyabay hadaw sitting taya nang chele daw phone so praturina idu phone de key apps lobo aro key abni sitting room on ase sitting bra banay do na idu sitting bra key banay abni laga phone de display grupo abni sitting bonana igole abni laga phone de kubi sitting de sequence de naibo Aji mo'y kawale mon jado.
Itu apani laga mobile sitting kurani sina. Apani laga mind. Iso logo de set kurbi. Aro apani laga dunia la mangsu mindset change kurbi. Itu change kurubli khichra hoya sinigi. Life to it angor asde. Atma to it angor asde. Nijor laga atma morom kuri lobi de. Homoe to khotom hoya se. Otai naga na thakibo. Kita manu mind tan hoi jawo. Manu laga dimak to alag way de hoi jawo. Isor logo de wapas ai bole yat no bo. Itu nimi de bisi chukra kan suicide kuri na muri de. Bisi chukri kan suicide kuri de. Bisi ama papa kan nijor pajakan ke sawole na parigana. Iko yat na kuri na muri jai de. Suicide. Hado suicide na miyang buwa. E mancing mindset. Hado wan na bungia. Jilo wan na bungia. Kawang da miyang chan yi kama maya sebu. Ayang boy. Amiyang chan ngolay ma. Lilak pa olong ibu keno. Isok e map mangalap to. Moy to muri jai pala se. Moy laga life to kam nai. Moy kile to dunia de jono moy sina. Oh yede sundur maiki kan. Handsome chukra kan. Wrong decision na side to. Beautiful souls. God has given you a beautiful souls. Abuni laga atma morom kuri lobide. Nang lanoy. Mujun thar bra duri kina se. Itu atma to na loan lo isab asde. Itu loan do abuni loi kina hali kina rakhi sikole. Itu loan de interest pisi olabo. Itu interest pra abuni khai na interest te abuni muri bole ase. Pujias na. Hoibi itu loan. Isor bra loa loan. Oxygen do mo kan use kuri sekole. Itu prahe mo kan atma bajawo. Kiman atma bajawo. Kiman junda aro itu wangai dibo. Kiman jun laga atma aro salvation dibo. Sob to apni la account de ai bole asde. Pastor bra bisi kam kuri se pastor la account de apni bra pajai dia atma na jabo. Moi bra bisi pajai dise apni bra pajai dia atma do moi la account de naibo. Shortcut te iso laga atma account do phota bole na paribo. Apni bra ki to ekjon laga soul save hoise apni la account de aibo. Itu account kinaga ase. Isor laga atma account khula nai kole khuli lo bidei. Ma buyalan yan lak chingne temane hadau chilo me mindset jisu ma angkamai hadau leng bungolak. Tau chingne nanga ka tong nyu mai me siong sengok punameng kama sure nanga lilak se engonang. Tau kai hatau lisau me temane ya bu hatau lauhi ha ngo yeling pe pakie port ta hoi kana isola osode khali hat atinde mohan mon pe khawale ase. अपनी ब्रा थार दलोई थका सास थका टाइम दे किमान पार ईश्वर लगा नाम उजा गुरिसे किमान पार ईश्वर के प्रार्थना गुरिसे किमान पार ईश्वर पिसारी कना आया से नहले दो अपनी लगा थार पाकी हस दे मो युद्ध का नबनियन की होता है कोई दो मानु ब्रा अपनी के प्रार्थना कुरे थाकी वो अपनी तो पापला रास्ता दे पोलाय थाकी वो पुमाई नोकरा अपनी के खेताई कना आया से अपनी आरु पोलाय थाकी वो ईश्वर ब्रा अपनी के हाथ पुंचा वाले ट्राई करिया से होली भी अपनी ब्रा साधो अपनी ला मंगसू अट्रैक्शन मंगसू ब्रा फाल पाई दुए साइकन अपनी जाय था किया से कोते ईश्वर लगा हाथ अपनी के पुंजी वो ऑक्सीजन कादप होले अपनी निमित्ते फैसी ना बाकी भी सी पावो दे इधो बाकी किया से अपनी निमित्ते मानु ब्रा प्रार्थना करा की मान प्रार्थना करिया से अपनी एकता प्रे भी ताकन के खोराई दिया नहीं दे बाकी ऐसे दे बाकी ईश्वर लगा ओसरे बाकी होवो मानु ब्रा मोई निमित्ते प्रार्थना करिया से मोई ब्रा मानु निमित्ते प्रे करिया से मोई ब्रा ईश्वर लगा कोथा अपनी हनी दिया से अपनी खन ब्रा आरो मानु के दिसे ताते बाकी ना था कि वो मो खन लगा इंटरेस्ट तो ईश्वर ओसरे हे तो ऐसे दे मोई खन ब्रा लोहा सास मोई खन के ताका लाइफ इतु ब्रा मोई पाल काम करिस दे कोई ना आइबो पारिबो होली भी कौन जोन आत्मा लगा भावना दे था किया से मोरम्ब्रा mindset change kuri lobi Colossians chapter 3 verse 5 te put to death therefore whatever belongs to your earthly nature sexual immorality lust evil desire and greed
which is idolatry. Nang pumalang buwa, nang mayalang buwa, katong nyo ayan, may pumalang buwa daw, nature me, o bet teman ngolakay, teman de sexual immorality, hadaw pay nang last mayalang buwa daw ngay nang, ayang evil desire, anu chuday, anu kanmong, anu lingu bunyi chay ngay nang, ayang anya yahu bunyi chay ngay nang, hadawa, kawang sisoma, anu sa, adaw Colossians chapter 3 verse 5 ma daw inanggi. Ama, kawang awe sa nang ching maina, nang ching chiloa, katong nyumay mong bumaset na tamang sibukano, isor laga ichade set kuri lobi, aji, itu revival day. Kali, Sunday koto mo na Monday laga sunrise day, mukha laga notun step ekta lobo. New life te mukhan jawo, aro new bright, mukhan tikiwo. Itu matalab to, notun jiwan, notun journey mukhan suru kurubo. Aji, earthly nature, itu to mukhan sari diwo lagiwo. Itu pilay diwo lagiwo. Itu pila na ikole, opay na. Kon prabi apni ke pachawale na parwo. Only Jesus is obrae parwo. James chapter 1 verse 15. Then after desire has received, it give birth to sin. Obe chilo me. Hadaw tawaling ango nang kiyo se chilo ta pay wang lakay. Hadaw chilo ta pay buwa. Cheng ayango se nang gipap. Ano. Anua obe teman chilo ta ong lakay. Hadawa cheng ayango se nang Bible mi buwa. Po nang hadawa. Hayang hadaw kaye. Teman na yusing bu force. Ito kuribi. Tate chabi. Ito kabi. Ito chor kuribi. Ito sab to pressure di ko. Papra na. Ito papra. Kita muhan timakte konsep hobo. Timakte itu pap laga. Papa na konsep hoy sigule. It gives birth to sin. Itu bra. Anu ke jonom kuribo ko yase. Kito konsep hoy se. Itu konsep hobo. Itu jonom hobo. Ama kan bra jani do na. Pete pajakina konsep hoy. Pete pajakina ga tangor hoy. Pete pajatata ne kina ga dukpay. Itu ama kan bra jani do. Mukhan do ikun na jani na potani kan ase do. Nijo laga ma tukpabi na jani. Nijo laga papa tukpi na jani. Moi papa na hoile hoise. Buddha apni kotha na kobi. Buri apni kotha na kobi. Apni la mukto control kobi de. Isola lathi khabo. Isola lathi khaile na. Tukpabo de. Ma ke hisab na kuri na kun yut bohe ase. Papa ke pui noy na kun yut bohe ase. Papa ase de. Dunia mangsu bra papa na nisna na bui bi. Kuisi do na mohan ke. Itu karne. Moi kan PC itu janiwo lage. To ma bra pacha concept hoisi kole jonom hobole ase to 9 months se rukha ase to ek par concept hoise itu abortion no atak jonom hobole ase to apni la dimak te pap ek par gusi se kole itu napilai dia tak itu to apni bra nolai dia tak itu rasta apni bon na kurat tak jonom hobole ase de pap jonom hobole ase aro itu pap jonom hoile ki hobo grow hobo, tangor hobo. Aji do sutu mutu itu pap ekta lokawle, ekta misa ko, another pap. Aro itu misa laga mutawle aro another ek jun ke aro convince grubo. Itu bi aro another pap. Pap ekta lokawle, pap opode pap, pap opode pap. Itu pap tangor hoile. Ki hobo next to. Kita itu pap grow hobo. Ope atau anu chong lakai. Hatau anyo li pude ngoy tamlak. Kuisi do. Mong lip lak haya nang malak. Itu kuasa do aji mohon kena. Apni mon change hobo na, mindset hobo na, itu mindset pangai di boleh na pari kena apni muri boleh ase. Nijo bra lobi deh. Moy apni kan ke cio libi itu kuribi moy nakobo. Olibi iso laga kota bra mohon ke pressure dia se. Lo boleh lagi bo. Moy la suggestion tu lobi. Itu ya se. Dei, apni laga mon, cycle biya hoise kole, garage ta ani do, kari biya hoise kole, garage ta ani do, manu bonawale garage kutte ase, nai do, isor laga kotha brae, bonaw paro apni la life to. Back to the Bible, turn to God,
Itu tuita option niya ase. Itu nimide mura look na pagide wabasa herobi. Abni mura pichide isologote abni gi koigena jawo itu pal ekta bina thakibo. Youth choir ekta moi bishi moroma moila ministry de youth choir ekta look paise. Tai laga ama baba isor na jani. Tai hodai church te jawole mon jai. Holy bi ma papa laga pap karni tai mon duk hoigena church te hodai jawole na pare. Holy bi moi youth choir ke join guru hogena tai youth choir ke join gurise. Itu time de 2010-11 de moi youth choir la in charge thagise. Ajila camp director brother Wangrong tai youth director in charge thagise. Moi jun brae itu youth choir pura harai jado revive kurina moi jun aro form gurise. Tade ekjon chukri ekta thagise. 1 week Paul bra haise tai 1 week to Paul bra haise church te youth service te bi attend guri. Achanak tai bimar olai jaise. Bishi tai ke treatment dibole try gurise rastai khula nai. Aro itu do midnight ekdam midnight te bimar hoi jaise. Sir moi muru bole ase. Ek bar aibi koina Manu laga phone bra phone kuri ase de Manu bra Manu laga itu phone de pongjai kuri na amni hange ko ase morom bra itia ek par aibi gona tai laga kokai bra busy request kuri se midnight te moi jawole na pare olibi aro dui par chi olibi phuni bra apni mati ase o ek par aibi na ina guse itu bra midnight te moi jaise si bia tachalaga colony de moi jaise jai gena ekdam hili se tai restless sir mudu church jawol mona se mudu church te loi jabi moi church te jai gena isolo lok pawol mona se o na guse puni ida rati ase do church to na khulibo do aro ida rati de mohan jawole na paribo do kali morning lok pawore pray kurule kali morning church te lok pawo koina mogan प्रार्थना गुरु दे गोना प्रे गुरुसे प्रे गुरु दिगना moi ja bichi de phone aro aise ki koise phuni to jai jaise de ekdam short time de iko kobole para nai itu swali pachavo para nai spiritual do isolo de kina lok pa ase tai khushi olibi tai la physical bimar do aro phal guru para nai tai isolo de jaise youth kan itia phal thaga time da apni potani asni ge itia phal thaga time de inegai thakibo mon tangor asni ge ek par apni ke bimar aile mon sudu ho jabo de ek par apni laga mind de duk pa ai jaile na mon sudu ho jabo de kun bin na dikhibo itu time de isore pawo itu time de apni atma jaisi kole atma laga journey de kun bi follow no kurbo apuni bra bishi morom gura ama bi follow no kurbo papa bi follow no kurbo hodai apuni bra morom gura boyfriends girlfriend bi follow no kurbo lonely apuni ekla jai kana isor logode jabole ase itu tinde apuni isor logode oh isor moi phal tha time de apni kam kurisi to moi phal tha time de apni morom moi loisi to moi laga atma pachai kana ase to moi apni ke morom gura pachai ta ase de moi laga spiritual journey apni lobi de isor apni lote mohatai khushi pabo itu kotha kole parbo na nai to ase de manubi si ase koina mon tangor no bi de youth kan anyu balan youth laga revival ase koina youth kan ekla ke tisina apni kana kun pra jono moha pacha kana ase to root de germs olai se kole fruit no la de root de thick khara kura nai kole apni la pachakan ye de khali khali pothai dia khan do na tha kyu de bible de na new yong ekta ai se kusyo pacha loi gana isola osode tuita hai tha kise isor ekta to apni la right hand de boi bole dibi ek jon to apni la left hand de boi bole dibi
Ama ekta hai su gusu isor so de. Tai ministry ta time de. Youth revival ase. Wili ba thaki ase na. Duk a time de na. Youth kan ekla duk na hai bo de. Ma papa anyu pa. No man de hado free ma ang bu hayam lan. Hayam lan chine kawang de yu bu. Hayam lan ya yang kawang de yepai bu. Như yong, payong, nang sắp lắc cái cháu, nang nu chừng này nang sắp lắc khi bác ngồi lắc cha. Áo hi ta ang busi, aji moi tin de round green na sai se. Này đó, áo hi pu pu hayam lan si, teman yong new balan, chen la lan yan lắc chừng này nang wong pong na meng nang kyo. Tini ki pu me, nang ha sa yan lắc ngon nang ki nang yup pu kai, nang yup tu se palak nang ai kema. Kada chan huy yan okha buyang o teman ya. Kelalan sa ngo buhay. Hado revival ano. Yut ching na sa aji jayo. New palan. Kawang yung tuiling lak ngonang cha teman mo lante. Ayang boy teman boy lipa ngonang bu. Sangsi pay bunyi sapya mayo. Sangsi pay bunyi kawang de complain mengya mayo. Anu me mong changwan Juday pon taye hage tango. Le yi kay new palan no chelalan no. Hadaw tayo dem ching na yung sangyak Hadaw pulpit mo ang ataw yo pangoyang ki. 1 week ahead. Nyong ni sa payang ataw me. Chilalan revival ching na. Hadaw nyong ni awi to si tao yang i. Ayang boy imni yo pungaw to chayang ki. Tini po hadaw 2026 youth revival. Chilalan mong chang tadan FC. Chilalan na chisoya na tamdo. Sa yung asapu. Adaw yo puto chayang ki. Chilalan nang nyuhasin nang chine sap kama nang pahasin nang chine mong kapu. Adaw teman ye alaka. Adaw mo man ye alaka. Ayang tini nang chine chine pumay no kawin bua wang yang tatay na tamlaka. No man dato le chi pa si bu chine win bua chi chayo. Nang ayen yan lak nan chine win bu cha. Nang chisu bayaw lak chine pa bu cha. Pumay nok te teman yung mong melak ngonang. Ayang ato, tau kibu yaha mo me, teman yaha yan nilak ngonang. Hadaw yaha yan nibu yataw kaman nang los ngonang. Alo, au yu los na yameng lak. Tau kay teman chilo, teman chutay libua, hangke singlaksi si bunameng kama. Teman hadaw chilo libu sign, singlak ching niya. Teman mong chang meang tayo. Mong chang meang tayo kawang yama punalay ne. Mong chang meang tayo kawang yama punalay ne. Chutay mong sang nanggi. Aywi tapide jawo. Aji to enjoy kurubo. Tapide apani joy peace to napawo de. Aywi tanang de jawo. Mokan enjoy kurubo. Picnic kawo. Itu prabi kusi na niwo de. Apani laga heart broken heart. Puki beray ka na. Kiman bi apni lex pilay na bi enjoy kuri sabi to. No boday. Repair kuro na parwo. Ki pra parwo. Itu broken heart fix kuri bole. Gom ekta ase. Itu gom do ki ase. Nijo pap iso ke surrender kuri na repent kuri bi. Itu ekta upay ase. Nohile na broken heart to kot jaga de bi khushi na pawo de. Niju laga sandi aram pawo gale na aibi moi bra pa isor pabi moi bra loa isor loi sabi khushi ase aro itu isor kitabi false promise nadi kitabi fail na hoy manu para nisina para ekta na hoy moi manu laga level de saile moi eko na hoy dasti nisina ase chimti nisina ase holibi Isor laga osor de kara kurisa isor laga grace moi count kurisa ise kole na moi bra pawole deserve no hoa bi si pai kana sio iso morom do na mon de side body figure bi na lage kiman takra bi hobi gym de bi jabi do kam no hobo itu do gym de tangor body banai ni isor na loi thaga do na puk nimite khushi pawo puk ke pot na kawo to na apni body build up kura noile ba apni bisi khai gana nijor ke phalwa nisna khai gana body thick tak maintain kuri na isor na loi gana muri sabi do
buke enjoy gurubo. Iso lobi deh. Mokan laga takara bra iko gurule na paro. Yut kan itu pal laga homoy jawole na divi deh. Apni mon pangi kena taga time deh. Isor pisari boleh yat na gurubo. Olibi mangsula enjoyment deh jawo. Itu do dangerous sign ekta se apni la mentality illness wa. Nang laga dimak bimar hui ja. Itu ekta sign tu itu ase. Yut kan kimanjun yede ase. Pratana guru boleh lap tu. Sati kan circle of friends. Aji night party guru wo. Kali kuta khawo. Kimanjun bra khushi pawole circle of friends pisari kana ase. Apni laga khushi sati kan sadani kan bra nati bore. Isor brai tibo. Itu birai thagalap tu wapas aibi. Isor pisari wo makan. Aji isor logote kandibo. Suku pani dibi na isor ke. Life ekta bacawo nimide suku pani lagi asre. 1998 te moi KBCM youth choir te moi join kurise. 1998 te. Longpen ekta hai thakise. Itu bi school uniform high school laga. Chemist duita hai thakise. Ekta do school laga se. Ekta do strip ina likha. Moi poila youth executive kan ki bhi dikhai se photo do. Duita hai thakise. Purana laga church te. Moi bhavana ki ase. Moi to isolote look pabo lage. Isol lobo lage. Itu ekla moi ke thakise. Busti thaga ta inde pumaino choir te boi kana thakise. Yede ai kana bhi pumaino choir te join kurise. Nobody notice me. Kon prabi moi ke na jani. Khali ek jun prae jani. Itu ek jun do Ishwar se. Tai prae moi ke sai. Ina boi thaga time de. Youth executive laga manu ekta bra. अपनी के लिए स्कूल यूनिफॉर्म लॉन्ग पेन लगाए ना चर्च टा ऐसे इतो स्कूल नहीं की कुछ पीछे मन चुकम पाइसे मैं होसा को आसे ताई ना चर्च ते स्कूल यूनिफॉर्म लगाए ना ऐसे तो मैं मिसा तो नहीं ताई होसा को ऐसे होली भी मैं लगा मन चुकम करी दिसे ईश्वर ब्रा तो स्कूल यूनिफॉर्म लगाए की लाए से आउट तो न करो तो होली भी मानुब्रा इतो को निमित्ते मोंग चंग माया करी से Isi sorom pai kana mo korai se. Korai kana aro next Sunday aise. Next Sunday aise opai nai. Same long ben lagawol olai. Same kamis lagawol olai. Kile mo ke tuita hai suto. Lagai kana aise aro. Church studio kana. Apni itu tuita hai asini ke. Aro dise same manu. Mo bisi biya pai se itu tindo. Iku kobole na parina. Suku pani bra mo korai jese. Dukia ase moi kute bra lobo moi. Chur kurbo ni ki moi. Itu tuitai ase tuitai use kure moi. Enega ai thagise. Next wala aro tin par karni itu same manu bra moi karo dise. Apni ke change kurule ikko nai negi. Itu matlab to moi ke saigan hasi asu to tai. Motop kurule jaga de moi ke saigan hasi asu to. Itu bra itu tindo moi gusa lagise. Moi ke itu tuita hai ase. Apni moi ke juta ekta, long pen ekta, kamis ekta kini tibi. Itu na tibo kol aro no tibi deh kose moi. Ruki jai se tai. Itu tinda tibo para na itu tai bina moi ke hasi thaka manu. Matlab to tai bi dukhe asu to. Tade suru hoy kena KPCM de kam guri aai kena sorom pai kena sorom khai na isor pisara to moi laga monde na charibo. कौन मानुथुन भी लुक पावी कौन दुखिया भी लुक पावी कौन इंसल्ट भी लुक पावी कौन मानु भी मुझे टॉर्चर करूबी मैं ईश्वर निमित्ते थाकिबो I will live for Jesus इतो एकला थाकिसी तो मैं के बोइसे तो 16 years पुमे न खोया देना तामाली तो नय तो अपनी खन्ना पुमे न खोया के बोइ बोले कुन भी मनजो नाइ तो इत्या युद्ध खोया के भी बोइ बोले मन नाइ तो किले तिमक ते ईश्वर मरम करा सप्लाई दो आ नाइ तो Pumainok ke morom kura na hai do. Pumainok to moi laga se phabana nai do. Aji bi ahai se do. Mandi suti hoy na bi kutte jao na jani do. Dimak mindset do outside of the church. Outside of Jesus Christ. Mukhala mindset do itu occupied kuri ase do. Preoccupation ko itu na. Itu khali noa bra mukhan iso laga osode.
pap kuruli bi poi na yo. Itu karni mohan mon change hole time hoise. Sunday school de youth pumai no choir bra thaki na aro youth choir ek bar thuri bi go bra brother wangrong youth director la time de mo aro thuri se 4 years iku na khai na mo kuri se puisa mo karni kam noi tukya to bisi tukya ase holibi itu 4 years puisa na khai na mo kam kuri se Sunday school de bi puisa na khai na mo kam kuri se kisa ko ani sina no ni bi ki to reality de mo ke look paise mo itu ko ase nan ke manu ke sai se gole na ityai giri bo apni manu ke na sabi nature la isor ke sabi nature isor logote commitment lobi manu logote taisang kurile na kali brai amni ke thokai na rakhi dibole ase manu ke taisang no kuribi isor logote taisang kuribi kitya ke bishim de moi kisim tikise give up hobole la chance pe si paise Sunday school de moi bhavana kura do moi Sunday school teacher karni application dia nisina moi yad kuri ase manu khan do ai gna nicho kurubole mon thaka bra kuri ase moi nimide do edu KBCM de loi jawole manu kon bi nai moi ekla aru isor moi chune thakise edu karni moi likhise pumai nok pra appointment dise pumai nok pra appointment dia pichide apni ke to appointment dise de koise holy bi moi ke to appointment pa nai 2 months hoise kutte phasise na jani opai na thaki na moi kono pake hutise huta time de Sunday school superintendent idu bra taila pacha tuita halina thakise moi la jaga te ekta aro ekta extra idu halina thakise moi eku bia bane a hoi jao moi no puisa karni kurabi noi free will moi kurubo koina kuri na aise aro BC isobra kam kuri na 2010 11 12 isobra BC youth kan ke kam kuri se ini ga tha time te kunuba sausan balan ne KBCM youth lana kasi halana ja declare na meng yangi hadau phai me ma pu KBCM youth ta sa ngoi temana mayang teman wong yanang kasi te teman KBCM youth pan pha bunyi me youth lan ko kembu alsio jaina ruki jaise itu pichite moi theology purule jaise kunu pa to rakhi dise holy bi moi ja pichite aru harai jaise sop harai jaise 225 paise mo khora time de KBCM youth kan apni kan church ne na ko as de dusra ko noi dimak bon hoile na isor na bisari wo apni kan isor pisari lobi KBCM youth service te kile nai kun laga se tu KBCM youth to pumai nok to kun laga se aji dhaga khan tai khan lani ge moi khan karni rakhi dibola se tu church to kile nai dimak bon hoy ase to only 225 KBCM youth te itu thakibo ni ge pi simon pi khaise holy bin moi sutu asang na sutu asang kunuba jani thagebo sutu asang ke bi si khushi paise moi sutu asang laga lenga manu asang laga hate KBCM youth khoya la register paise mu khora time de theology puri kana khotom hoina khora time de kon prabi care kura nai tai laga hate KBCM youth khoya la register ekta paise tai ra care guri na paise pisi khushi paise de apni ena thakalap to KBCM youth pratikap kurubo half holy bi dibo de koigena moi youth pase garni aha pichite taige lamsam dise itu lamsam dia bi kiman sal kurise gurina aro harai jaise eneka hoigena mogan KBCM youth de phui kura pichite bi si week ho jaise tate week team do apni kan church na jana kan apni kan ase aji tu revival pichite kiman KBCM youth ase church pisari kana haibi dusra la night club na pisari bi dusra la circle of friends na pisari bi दूसरा लगा की सिका बिसी ताकि वो ना जाबी चर्च तो अपनी लगा से पुमाई नोक तो अपनी लगा से कौन ईश्वर के माइंडसेट बनावो इतु चर्च लगा मालिक आसे दे मोय को भी नहीं पैसा भी नहीं
thun noa pi noi para manu pi noi holi bina isor moi chun la rusi singa lap to ko na turi na aise dei 28 years running ase da ke bishom youth te kam kurina moi aji to ini koi diwo ko na ko ai ase kon prabi na jani aro kun prabi oh to manu to ina tuk pa ase to kun bi na jani kitia youth passe hoina moi interview diwole aise busy frustration look paise moge moi interview na dibo ku jaga te holibi moi laga nan moi laga time to lagi ase gole itu pumai nok to moi direct jawo moi interview digna nagusibo itu la decision loise moi CDC tha time de pia garni loa noi para church kan brado itu interview guri na thik thak dibo kharni ta gan interview brai loi holy bin na para church muri gana thaga khan phamna kura ta inde tai khan to thik thak bi dibo na paribo tai khan la capacity na thaga karni interview contact ron na pare do interview contact ron na pare itu karni lord apni kutte moi pothao moi jawo apni moi kutte kam guribi kobo moi jawo moi interview to nalikhibo ena goina moi aise kbcm pumainok kuno babra manula kotha ke answer na dibi dei apni do kbcm pumainok pra scholarship dina pura ase idu pumainok te thakibo kuno ba na goise itu to rukija sausan bakan taiseng naguri na goise la itu ke ruki na moi 9 calling no ta aise sausan gurule mata sob moi reject kurina ke bishim te moi ruki kena thagise last day interview call kurise mohan interview call kurise interview loise interview loa time te ya sanyali miracle loise ki hoise jane moi ekla ra interview loise moi fail hoise praise the lord moi ekla interview dise moi fail hoise na itu ki laga ase moi bi na jani holy bi isor brother wangrong youth director thaga time de tai na rukya gi te 2010 de mohan tangor revival loise tangor revival lo time de brother wangrong laga hat bra moi laga atma de last rati revival last rati de ei to khidi to moi kuri thaga ase itya to apni kurubole ase de chapi to itu ase de koina single key tai laga hat bra moi paise atma de tai to theology na pura manu ase holy bi thik kam kurile na modern theology ase de atma de na tai laga hat bra moi laga atma de moi ki receive kurise interview digna fail hoina moi ekla dise moi ekla fail hoise na thaga time de itu ki hoise kole do moi do written to dia nai oral loise ta khan holy bi result ki holaise written ke to pass hoise oral te fail hoise to moi ya sanjali na interview port te kun thakise itu tai khan janibo aru nam do nako holy bi busy frustration a ko ade isor laga tangpem pukha do na shutu brai duk ru pukhina ai de itu tangpem pukhibole mon nai kole decision na lo ai phal aji youth kan ge ko abi moi ki pare idui kurubo koina boibi chipchak na ki ke moto pare isor nimite thakibo imane boibi na pare bole ke moi tangpem pukhibo to na koi lobi de moi nisina lok pao paribo kole phale ase welcome itu karne written na dia wala to moi pass hoise loa oral te moi fail hoise moi itu time de lengala revival ta jinisina lengala revival te moi kunyo guril na jaise Sunday morning the collect aise abani kutte ase gor moi lenga revival ta ase o chi oile bi aji devotional khotom hoine ek par aibi gose ki ase kobi na nakobo apni aibi gose moi aibon na pareo moi do revival te kunyo ba ase tate ase gose ek second nimite oile bi aibi gose do ina habra moi jaise
jai ke na ke bishim office te pung jise interview port pra report dia do apni to written de to pass hoise oral to fail hoise koise ini kai paise moi na dia wala pass hoise miracle to na moi dia wala fail hoise to itu major to kutte ase na jane bia pa ra ko an hoi dei life struggle ko ase reality ini ka hoina nya sa nya li ka wang toileng bua fail to fail hoise aro appointment bitise moi ki le koise gole na spiritual line de pung jule ko ase moi tai laga hat pro moi ki spiritual blessing paise tai you director tha time de itu pung jiwo karni satan sugu jula bra kon kura kon ko ase dei ene ga na utu tin de aro moi re interview loise utu time de tu port nai hallelujah ek par vi luk paise na pa nai amni ngi bi na interview port nai holy bi interview loise pumoy na office de na ene ga na aro agi laga appointment dia ke to part time youth director karne appointment dise ene asau san pakan aise moi besi mata koraise youth passe laga part time duty to kini ka ase o besi buji na pai moi ene ga wa bra sau san pa ni de hato part time duty nang niu chasingya angke lenglak si to inyang oya chan ai itu moi na jani hama na full time lingu bua ina ko se ai moi do moi laga biya binan sob jani se phal bi moi sob jani se moi do imane ase de amnian phal hoile lobi phal noile na lobi moi divi to moi na ko de mukte ola nai de iso laga osor de moi ke tv moi kitia bi ko nai kile moi laga mon de cdc de isolo de commitment lo thakise ina ole apni full time kuru mon ase ni ina uti se tai na de hoi moi do kurise kole full time kuru na kurise kole na kuru ina wa tai de ina ole to aro meeting kuru go na first laga appointment letter to tai loi gana khorai jai gana tikon port pra moi ke interview loise interview loi na tu bi khotom ha nai hoi jao sau jan ba ekta khara kuri na hoi jao imane kobi appointment letter likhi no itia to secretary bo tak likhi na dise ya sanjali na kawang tuingaw ha ke ngonang kyo kasi e kata jilo de ting judai paine ye tam bua to chang iboi kada gossiping ko anoi satan laga kam na pungchai dibo karne kbcm youth director ye phalak jine kasi e nang chang ade action me kon yang ki hayang boy 2010 revival me kawang ya kai iyak me pa chai bu chapi ye ma bu jing ne ngoi bu chai tini ngoi nang ki to yong mong mai boy to regret ne ye meng lak nyau lak ko bu nyau so yang bu yut lan no man de hangi ling yang ki jisu men ma to ling yang ki ajing interest ji jisu krisa interest ngonang ajing business ji itu kunyau kurato moi laga business noi isor laga business ase itia bi tai ku jaga de dhurubo ase I am offer I myself offer to God tai kina use kurubo ase mindset abuni laga mindset bonabole ko ase itu dikhise same revival last night de itia moi ko chapi pa laga revival night de Kali Mohan outreach mission puisa othawol ase kali sam de dei itu nisina last dati de puisa othawo ase preaching to par ba khaise to moi atma de ekdam khushi hoy na moi do moi la life to ki sop dibo ena hola se to boi thaki na preach to tiase to press to moi ka ase oh ajila preaching to moi karne ase itu moi ase goina huni thakise last de to ki koise ki manjun itu revival de mon change kurise isor ke dia bi jani bole lage faith with action itu koi dise speaker bra moi laga pocket de 500 ali na thagise itu time na eko bi na thaga time la de 500 thaga to mamoli ni ge school fees bi dibo lage paper fees bi dibo lage tuita kames ekta long ben brai moi jai thaga ase 500 ali na thagise
एक बार तो moi la mon de jing aise ai to 500 to ki moi ti ti wo moi la an ma ba ji le hoise itu bhamna ai na moi thuri na hatte na thuri na thakis itia to ngin sai guri na offering sai gura ekta line de jai ase aro next jai kana itia khorai le moi ke aibo itu la thakise ngun thai khok na birai jai kana moi dikhi na par guri jaise ina tha tain de moi la dimak achanak change over olai jaise oh next exam fees kunti bo paper fees kwa tain de aste ali lo tibo to moi hat te thuri se ali aste ali dina moi nije soro moi na thakise manu dikhisi na nai na goina itu laga the revival do natigana moi par hoise next year revival lo ade isobra moi rati de khumao ko ne yup kuri tha time de hongbin apni pumai nok ke 500 paki tera wala ase de ko si do kande na pisi asi je mana yat kuri na to 500 do yup kuri thai se kande bura ekta ai kana muk ina ko ani sina feel kuri se moi kotha ni se apni pumai nok ke 500 tiwala ase de ko se pisi mon bi khai se moi ina na aro itu next year la revival de offering box offering aro othai na tha time de moi parts sob olai se olop thaka na 2000 to 3000 thaka itu parts to moi loi kana aise tade passport charta thakise passport moi la passport aro yade ki halina ase itu sob to moi o isor moi ke map tv la se la pap moi pukho na pare moi yate moi la passport charta ase moi la life ja nisina moi la moi mai hokok te kina nagusabra moi la passport charta halisi de unalise itu piside moi toloi mai gurise iso moi jun majore baki nai 500 na itu 500 baki nimide moi muru thaga next la revival de moi tu chob hali dise itu pichite moi kina purse ase to kita bi khali noi de iso morom bra bisi bi noi only be 1000 to 3000 major ini thake edena ini thake iso la blessing de aro one jing de mo khan ke die thagise ke bcm youth ke praise and worship kani mati si do mata dain itu hali kena moi pocket hali na jaise charking kha dain de tu gire jaise moi na jani ekta turning par hoina purse saisi le nai moi la sadi kan ye gon ai moi la purse harai jaisio itu tu pisari ho lage moi to gise kile itu iso moi jon laga commitment yate thagise itu karni moi besi morom laga purse ekta ase pisari ho lage gise ai itia to mati bisi ase napabo to gise ai napaili bi khorai sao alakte no hobo itia mohan charking kha jate hobo nisena ase goina mohan wapas jaise turning tuita par hoina khoraise napai mohan logote cross green gypsy ekta jaise gypsy ekta jado itu tire laga leg te chap jada inde itu purse to olai kana bar rakhina paise bhitor te ja purse to itu gypsy laga tire ja time de olai dia do purse olai digana itu paise ina na o isora morom kura purse yate asri goina Sadikan mohan isolo de thanks dina pratana kurise itu purse isor moi tujun laga de paki tera laga purse moi itu kitia bin na pauru itu karni moi thuri na berai aji to itu nimide ana ase moi yutkan ek par isolo de promise lo atuna na phangabi de isor bra apni ke morom kura yat kuribi de apni to fail hobo pare isor fail no hobo de itu spiritual journey de moi bisi failure khaise Holy be isor moi kita bi ekla sara nai de even itu purse harai ja tak bi itu olai dibo karni gypsy use kurisi to isor bra olai disi to paise document shop yate ase itu purse moi laga life te living testimony ase de mo any thura noi yate isor moi jon laga commitment sign kura ase moi na muratak isor moi jon laga commitment yate ase itu karni moi pukhi na berai yut kan mindset
isolo de mohan set guru photani la kotha noi de moi miracle kam gura ko ase moi laga isor test kuri sabido moi ke moram gura isor loi sabido moi logote look pa isor logote look pabido duk pi na dikhibo de khushi ase de itu karni isor osor de mohan mindset to change kurubo Genesis chapter 2 verse 17 de kawang Adam di yangi hatau pilek taha yo first command isor bra Adam ke dia nakhabide ko itu digna jai jaise tai laga mindset to change hoise do ki bra change hoise pu aro maiki tuida bra change kurise first to isor bra command dia etu ke thik tai thaka asele olbi ki dia temptation aise itu tin de tai la mindset change hoise isor la presence bra ke tai dise first manu laga pap to itu ase de ajibi itu bisi na go moi tade short rakhi dibo ajibi apni laga pap to kuch jaga de commit kure shuru hoise kuch jaga de apni mindset change kure na shuru hoise kuch jaga de apni isor logo de alak hoise kitya kiman sal de isor laga samne bra apni jaiga na ase wapas aibi de wapas aibi isor bra adam ge bishi moram lagise oi adam apni kutte ase aibi na jani na huta noi do isor bra sob jani ge na hudise pap karni tai jun naked te thaga jani se na khabi ko khabra itu matlab to na isor bra kaman na dia age de adam if family hoi jaise ajibi koise moi amni kan ge pumai nok la age de jam grina kiman jun mohan khushi family banaise bible hisab de thik nai de aji gali mass wedding olai gna se sob manu dade aibo lage moi la wedding garni moi bisi try gurise oili bi lak bia ekta do moi la maiki la papa tai laga under de thaga sipai gan ge training paise koina mass wedding de moi jabo para nai moi thaga laga church moi thaga laga pumainok administration pitor de moi bisi jabo le try gurise oili bi situation look pa grani moi jabo para nai iman expand no hole thaga man pal rasta khuli gna azde jam gurina pumainok agide pumainok na jani na family bonalap to na ahai gna certificate loina pumainok pray gurina ja sobse best to hobodi moi sa hisab de aro aji kali do decoration tak pi pumainok pra sob di na khalwa sob di ki to kaseo jaga bi sob di certificate na loina jalap to chop pumainok laga par gurina jawa lage mohon sopi itu atam ke luk pasin ko azde moi pap tau chingna ado mateman anyo cham yeli lak akem na kada chilo au pe ado panglakai ado chilo ma teman anu kaya li bu nemeng kema ado chilo a ai kawang bai ngok buo anyo kawang bai direct leng nemeng buo sanga so si buyo ong apai nangi tau kai aning ning ngok bu samai lak yang se chilo me nang jing chu de taiwar nemeng lak se nangi tau ki bungai kama to cha cha pe samyang bu chu de nang jing mindset da tau ki li dai nang se nang anyo tawali daya boy suicide nemeng ya boy jisu krista aching ne li yang phai me suicide nemeng ya boy to ya ma ayen tau lak se chilo me ado teman chiloa nyong kale se tai nang sinang hayang boy ye chi hadawa au pyo ye chi lak judas carrot tau ki tai yang ki hayang boy pak ma jo deli bu yang o ayan ye tau bu no repent ne meng si ma mai ha se bu de tau anu leng yang ki si yong mai sing yang ki hayang boy chi su de ching anu win pa si bu yok bu kai chu mai yang ai bu jing ne au sing bu judas carrot pak ma ye jo tha si bu hayang boy yoi anu sing yang ki ayang jisu te map ye yu ok pucing ne pak map jut yang ki yut kan phasi kana muribo itu last option ase phamna green amni itu nang laga destination solution noi de itu to pape pukul ase te bible to ko do nang nijo bra nang la life na lobi de goina ase de aro kata ta toi
Ten Commandment me, one of the Ten Commandment. Nang kata tatui siya ngonang. Hama, mind lock na miyang kama. Hadaw chilo, lock na miyang chisuy sing kama. Tau ki lilak sinangki. Hadaw lipua. Yan yi puya tau lak. Bible e ngonang. Tau kay me. Oh hiyo, societal thought narakibi. Yut kan. Mon duk bisiyoy na natakibi. Isor osor da aibi. Khushi bra takibo. Aro mo kan. Mo kan nicho laga atma kutte jawo itu pisaro. Counselor kan. Mo laga atma kutte jawo. Ya ambagan tailak. Hadaw hem tuman hadaw mindset Jesus is de ya paidaw sa hadaw hem tuman lokunang hadaw lokso yang pematuman cham siup aga tuman tiapu service aga solak okay kongsilelan cha mayong lak ching numan tiyo patonyek nang yaha amakan tailak si sao nang jing destination ching ya hayang sao nang yaha amakan mongonang gi hayang nang kawang tangi ineng nicho laga atma pisari lobi. Isor eklai mohan ke life tibo parbo. Salvation tayo laga hati ase. Aro ito free of course ase. Ito karni ito lowole. Yut kan nicho atma loy kana. Ay bide ko na to janay di ase. Teman na hem chalok ko neng. Tuman jam se. Yo biang atui solak worship team. Tau ma ngailak cina cai ni tamnang. Oh yen. Atau kawang ngau nang mong chang de. Tiabu atau ngau kawang ngawa. Eching ne turning point.
จริงเนี่ยตัวใจเลยบุหิบักเฮียงเอาเย็นมงจังมาจุดยาเกาวังเดฟ้าลักเสจิซูไปจังจิปุยาออกนังกีนุมันจึงเนี่ยอยู่บุหิบักใจยาตมุนัง revival นะอนุไอเจ้าป้าเมย์ยีแกงลิงออกลักหาดู revival งอนังหาดูอนุไอเจ้าป้าเมย์ยีแกงยีลิงออกปุ่นเมงกันมาแต่มันยาหามาลักหังจึงเนี่ยลำยูนี่มาเอาหิวยาเกมลักลำยูจามให้แต่มันเกมลักวงปงหาดูว่าจิสุกระสาลำยูมาเกมฮะมวยลันมิงโอยฮะสมบสุกุบงกรูยุดกันกาลีปุสงปีไอวอนิสินาพับนานกรูดีปุสงตินเลนสไลด์เตมุริจาปังโฮมวยพาลบราจานาชุกราเซียวพิชิพาลชุกราทากิเซียวโอลิบีอาจนักไตลักไลฟ์จาวเลโอไลชิโด next Sunday evening the Mohan Youth Service Day ahani ay thaka chukra udu youth service day ay bole chukra muri jaisio dai laga pap nimite muri sinigi nohoi do isor bra kido natural climate lok pawole dise idu he pungja se do itia next apni asde moya asde mohan ke kilok pawon na jani nijo laga life te guarantee dibo na pare itulok na bagi de moi aji isor lobo isor moi nimite lobo aji moi isor logo de moi laga mindset moi nimite isor tukpa se moi tai nimite thakibo aro tai logo de odai moi tai lag kam gurubo kimanjon apni iso osor de I will decision lobo pare se yede aibi kaung moi mansi yede aibi kaung moi mansi kaung moi mansi God bless you God bless you apni laga mon iso logo de apni laga atma iso logo de kani kulide oh apni mindset change kulide apni laga mindset change now silan sukrakan to revival biside dos jun muri mole ase kuse dos jun apni thaki wo paido aji sara apni live lagi itu apni ole kiao live kini lovide sukrakan itu apni ole muri apni laga huishi moi aile palo ole muri apni laga huishi Oh,
kiasi Hallelujah. dunia penike cari gina cari lebih baik oh hai dake Pangalan ko sa ikaw ang alam. boleh kita judi hibi siman Pangawang turjabo ng Diyaw yayo kay. Yang anak katalan Nagambibi Keman kiri lepi Tai utai labo Ayan na lang malayin at alam. Manayala. Iman na Buya Judayala. banilaga Huy shiji Jiso ng yayang sa Buya banilaga Huy shimu Lakasto Dihiase Jesus, buya banilaga, hushi Jesus, buya banilaga, hushi lagas dihias Kung chawain kang upa. Minyong pabuhay upa. Adaw kibo hibang amay nang tumanda pabuhay. Moy man kebishiyam yulanda sokatambu dine. Upa minyong pabuhay. Nang sipsi kebishiyam yulandang ma. Hawa tambu jingna minyong pabuhay. Adaw kibo privilege amay kebishiyam yulanda nang epa tambu jingna upa minyong pabuhay. Kada uang dang lingbu ba kawang nang minyong pabuhay. Ausin po yulan dia hado ba niya hindi payengonang gi nang sisode nang ayabu ching na minyong panang nang amoyman mo ching na minyong panang iman hangki nang angibu ching na minyong panang iman chude mong sangbu upa nang angibu ching na upa nang minyong paboy hado ba niya ching na iman 상냥 몽고 바이부 자장사는 명아 따담이 오바 nang amoyman na tamsi mongmay nang pa tamsi nang chanbu mongmay nang chanbu tuloy may hadaw nang pa tamsi nanga chanpu moy heman hadaw molay hadaw kebisiam chilalan do uba nanga paya dia iman nang siso do paibu nanga mongmay say ya buda minyong paboy uba au sinne hadaw ba nyoy jing na paya yok ya boy chilalan mabu yoyoy judoy mong sangpai yoyoy hangki pai iman shota mo nang alaw kan na iman yo nang yak chon si uba iman do nang moyman pa dam si o sa nang do yo boy ayen kawang nok sama 주대 몽상부 유바다의 주대 몽상부 적강아부 마이자의 주대 몽상부 질랄란 이만다 낭약 존시 이만당마 낭 sour of blessings 바이담시 오바 이만다 낭 야양 약 존파 자일라이부 마이당부 하다 유란다 파시오 오바 낭다 판다 바보이 야 아우신다 하도바 녀정만 낭 시성마 바이 소동원낭 하도바 녀정마 하도바 용농몽마 소동원낭 이만다 가워 낭가 모이만 파시오 iman ching ne nang da sim chi yu yo poi wang moi bu ka wang ba hadaw hayam lan moi lan nang ya nya yo o ka sang bu pha yo chilau sang so bu moi ma chi wen tu am yang ma bu iman nang ya yo se u ba nang da pa yo poi ya nang do yo yang hadaw tai nam chon bi nang ala moi ya hadaw tai nam ok bung ina tam bu ching na min yong pha poi nang sim chi o bu ching na min yong pha poi sim chi bu ka wang ba yelak ma to mo bu to man tai nam lan mo Kuman pai hadok yan ang umong mau sa. Hadok ba toy show dam po chino ba ng minyong pa. Ilang pa kebi siyang silalan. Kung kabun ng sipsiyang mong napanpay iman ching na moy man yuwa minyong pa. Jiso min mahiyo po ubataw lan asay nang mga yaw. Amen. Praise God. Sa ayi buok lak ngay na pay mam se pay kay ngay na pa teman revival hymn lok kayong olak devotion service chau sia kay alak okay me moy lan yut lan chine moy man yu ngay ni teman pay reverend apa kay yup lak ngonang moy lan moy man yalak chine pay kay sa tau chay na tamnang